generation indiza amarira. Igihe cyose utegura message urumuvuga butumwa kugira ngo wemeze abantu urasoza ntawe wemeje. Igihe cyose njya mbona iyi generation ya prophesy. Everyone, buri muntu wese ashaka kuba a prophet. It's a Ni generation. ibintu bijeze, buri muntu wese ashaka umuhanuzi. N'Imana icishijemo ijambo rimwe ahita yita umuhanuzi kazi. Buri muntu wese nemeza iki? Abantu. My dear, ugasanga abantu arimo arakinira ku bantu. Ndabona iki ntacyo ubonye. Uzi impamvu yo gushaka guhanura ikivuze? Reka mbabwize ukuri barundi banyarwandakazi. Children of God, let me tell you. Muranyumva? Are you hearing me? Icyitwa ubwibone kitumereye nabi. Pride is what is causing us to be in a bad place. Tutabona. Reka mbabwize ukuri bagore. Ibintu tutarabona ntibibaho. Umukobwa nicyo utarabona. Abagutereta barebare, abagufi, abatambitse, ibikuri byose byaragerageje. What haven't you seen as a woman and a girl? Nicyo utarabona. What haven't you seen? Utegereje iki? Bagore bakobwa ni muruhuke va kuri pressure yo gushaka abagabo. Hari umutego witwa man nyene igitsina gabo mu buzima bwanjye. Uyu munsi hari ijambo rivuga ngo udafite umugabo ngo ari umugore. Cyangwa umuntu igitsina gabo kwa fiancé bamwita ngo ni somebody. Iyo udafite somebody ngo uri umunyantege nke ngo nta nubwo ufite agaciro. Nzijewe umuntu yapfushije umugabo bakundana amagara yapfuye nk'uyu munsi mu byumweru 3 yari afite fiancé. Iyo ni pressure. Abana bawe nibaragira gute? Nibarabyumva yamaze kugira batangiye gusohoka ngo sister gumana abana ngo tugiye Dubai ngo agiye kunyomora. Fire katika jina la Yesu. Naramubwiye ngo mukobwa ntabwo uri igicibwa. Ntabwo uri igicibwa. Kudafite fiancé nibivuze ngo wasigaye. Thank you Jesus. Umwe yarambaje ngo pastor ngo gimba nabuze ibyo postinga. So urashaka umuntu wo gupostinga gusa. Instagram yangira gusa. Ndambwe nifungura turebe nsanga mbwira ukwegereye ngo icyaha kibi wagira no kumenyera Imana. No kumenyera Imana kuko ushobora kuguma ku musozi wa hariya uzi ngo hari uburyo uri bwambuke kandi hari umunsi n'isaha Imana yari yateganyije kwambuka. Ndumva umutima wanjye uremereye cyane. Yes, Ezekiel 37. Oh Jesus, there is none like you. No one like you, Jesus. No one like you, sweet Lord. No one like you. Ezekiel 37 umurongo wa mbere. Ukuboko k'Uwiteka kwangezeho. Thank you Jesus. Kwangezeho ndi mu mwuka. Aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufa. Anzengurukana aho yayakikije hose. Hakikijwe iki? Amagufa. Anzengurukana aho yayakikije hose. Yes, nabona Bibiliya y'Icyongereza aho yayakikije hose maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya. Then wari umurongo kangahe wa kabiri, he caused me to pass by them all around, and behold, there were very many in the open valley, and indeed they were very dry. You know what, Gloria? Come here. Mumushakire microphone. Kuraho uwo mwenda. You're going to interpret for me. And this will be your first day of breakthrough. Yes, you are a great servant of God. You are a great preacher. Isi iragutegereje mu bintu byinshi bikomeye.
Yes, limitations nyinshi wabonye ni ukubera icyo uri cyo. Ibintu byinshi ubona bidacamo bitagenda bita ni ukubera uyu munsi wagombaga ku breathing again. And after today hari ikintu kiri buvuke muri wowe. God bless you. Is it your first time to interpret? Microphone ngiyo. Is it your first time? Yes. Your first time. Kandi ugiye kubikora neza. The anointing is upon you. The grace is sufficient. And we will be traveling nations. And you'll be doing this. Yes. Interpret now. Let's go. Ezekiel 37 verse 1. Ukuboko kuwiteka kwangeze umudufashe muturebere ya Bibiliya y'Icyongereza. Good. Ndashaka kumva cyane umurongo wa kabiri. Mwawushyizeho? No, go back. Umurongo wa kabiri. Yes, You can read now that you can. Then he caused me to pass by them around, and behold, there were very many in the open valley, and indeed they were very dry. Yes, indeed. Aya magufa yari very dry, yari yumye cyane. Indeed, those bones were very, very dry. Now, dusome ku murongo wa gatatu. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, Imana imirabaza nde? Ezekiel, mbese aya magufa yabasha gusubira kubaho? Aya magufa ariko apana wowe Ezekiel. Aya magufa urabona hari ibyiringiro agifite yo kongera kubaho? Ndamusubiza nti, mwami w'iteka, aha bigeze ni wowe ubizi. And God asks Ezekiel, you can read, it's there. And he said to me, Son of man, can these bones live? And so I answered, Oh Lord God, you know. Murongo wa kane arongera arambwira ati, hanurira aya magufa mazu yabwira uti, yemwe mwa magufa yumye mwe. Ndashaka wumve hano hari Ezekiel, hari n'amagufa ageze gute? Yumye. Imana imwe yabwira Ezekiel ati, wowe vugana n'aya magufa yumye. Nubwo yiyumishije afite amatwi yo kumva, kuko hari icyo nategetse ko yumva. Uyu mugoroba we are going to prophesy. Tugiye kubahanura, tugiye kubasengera. Hari biri bwumve kuko ari cyo Uwiteka yavuze. There are words that Ezekiel asked the Lord, and in him asking the Lord, God tells him to prophesy to these bones, and these bones are prophesied onto. And tonight, God is prophesying on every dead situation that you have carried for a long time. Yes, gatanu. Uku ni kumwami Uwiteka abwira aya magufa ngo dore. Mwakurikiye? Uku ni kumwami abwira aya mati magufa ngo, none se wa magufa we barakubwirira iki kandi utumva? Barakubwirira iki kandi nta byiringiro? All dry bones, why are they speaking to you and yet there is no life for you to live? It is because the Lord Almighty has seen life within it. Kubera iki barimo barabwira magufa, leave me alone. None se ko napfuye nabaye so dry, namaze kuma gatana, ko nta byiringiro muracyanshaka hiki? Nubwo usa nkaho ibintu byamaze kugira gutya, hari ikimana kigushakaho. Ikimana igushakaho ntabwo Imana igira ubwoba kubera situation umazemo igihe n'ahantu umaze igihe ibintu byumagatanye. Uyu munsi tugiye kuguruka. Not threatened by the situations that you've lived in that are dead for quite some time. God is not threatened by what you had buried for a long time. Tonight, He is ready to resurrect whatsoever that you supposed that did not have life. Tonight is your night. Hey. Come on, Gloria. Amen. 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 Come on, preacher. Ako mwamuteye inkunga. Arimo arabikora neza. Mwamuteye inkunga ngo go ahead woman, go ahead lady, go ahead woman of God. Ngo ngwitsi. None sori yicajwe hari ukora iki? Mumubwire ngo breathe, breathe, breathe. Breathe again. Twagiye. Gatandatu, ngiye kubateraho imitsi. Ndashaka wumve, iyi ni declaration. Barimo barabwira aya magufa ngo ngiye kubateraho imitsi. Nabikubwiye ngo yanereho se. Ngiye kubateraho imitsi
umva ikindi, inyama nibyo ra mbakwizeho inyama kandi mbatwikiriza uruhu. Inyama, imitsi, uruhu mbashyiramo umwuka mubone kubaho. Amen. Twagiye bibaye bine. Imitsi twagiye, inyama, uruhu, umwuka. Twagiye imitsi cyane, kubita ukwegereye ukeneye imitsi.